yami ngithukela ukuthi umuntu ungidlile ngithukwe hayibo siya ecourt i50-50 siyalingana niyodlala ngabanye madoda mina ngeke bakwethu ngeke ngivume angeke ngivume niyodlala ngabanye futhi mina mangisaphila nje angeke nizendlale ngabantu besifazane lutho ngiyala bulaleni futhi manithanda bulaleni ngeke nje ukuthi ungafika ungidle bese ungise court hayi no futhi ke angikhulumi ngoba akuyena ngishona nomuntu obengithandana naye ukuthi ungise court. That's what confuses me ukuthi akusiyena umuntu engithandana naye ongise court. So it doesn't make sense. But for mina ukuthi ungithuke la ko social media hayi zokhala shem ngihamba nqunu ungithuke hawu no angivuli icase yokuthi Umseleku omncane ungidlile besijola ngamdampa ke